Welkom by vandag se lesing oor distribusiebestuur en kleinhandel. Ons sal die impak van invoer en uitvoer op verspreidingskanale ondersoek. In vandag se geglobaliseerde mark werk maatskappye selde uitsluitlik binne nasionale grense. Die invoer en uitvoer van goedere bied opwindende geleenthede vir besigheidsuitbreiding. Wanneer maatskappye uitvoer, het hulle verskeie opsies wanneer hulle buitelandse markte betree. Hulle kan direkte uitvoer kies, waar hulle alle aspekte van verspreiding self hanteer, of indirekte uitvoer, wat vennootskappe met tussengangers soos handelsmaatskappye of verspreiders behels. Die besluit hang af van faktore soos die teikenmarkgrootte, produkkompleksiteit en maatskappyhulpbronne. Direkte uitvoer bied groter beheer oor handelsmerk en pryse, maar vereis 'n groter belegging. Indirekte uitvoer benut plaaslike kundigheid, maar verminder winsmarges. Wanneer goedere invoer, maatskappye werk saam met buitelandse vervaardigers of verskaffers. Die bou van sterk verhoudings verseker produkgehalte en stiptelike aflewering. Uitvoer van goedere behels die navigasie van komplekse regulasies, dokumentasie en vervoerlogistiek. Dit is noodsaaklik om internasionale handelsooreenkomste te verstaan vir gladde bedrywighede. Invoerders staar soortgelyke logistieke uitdagings in die gesig, insluitend douaneklaring en wisselkoerse. Doeltreffende prosesse is van kritieke belang vir vermy vertragings en verseker produkbeskikbaarheid. Beide invoer en uitvoer voeg kompleksiteit tot verspreidingskanale by. Doeltreffende kommunikasie en samewerking met vennote is noodsaaklik vir doeltreffende produklewering. Ten slotte bied invoer en uitvoer groeigeleenthede, maar vereis noukeurige bestuur van verspreidingskanale. Begrip van hierdie impakte help maatskappye om suksesvol te wees in die globale mark.